tindzaba. Ingwenyama seyihlangene namengameli wase-Equatorial Guinea Obiang Nguema Mbasogo. Labaholi babe nelithuba lekubuka tindlela tekucinisa budlelwano bemave abo. Ingwenyama beyisingathwe inkhosikati Make Lambikiza, kanti imengameli bekasingathwe ngu-First Lady Constantia Obiang. Un placer volver a verle, excelente. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Un placer volver a verle. Ngesikhathi Ingwenyama ihlangana namengameli welive le-Equatorial Guinea Obiang Nguema Mbasogo, labaholi ababili bathole ithuba lekuvusetela ubudlelwano lobukhona emkhathisini welive leSwatini nelive le-Equatorial Guinea. Lokhu kulandzela umhlangano wel-11 wenhlangano yemave yase-Afrika, sihlenge sase-Caribbean nase-Pacific lebobanjelwe edolobheni leMalabo. Lobudlelwane balamave butele kubambisana etinhlangothini letfaka ekhatsi tekuphepha, lapho khona live le-Equatorial Guinea like lathumela libandla lamaphoyisa eveni laseSwatini kutsi eti yatawuthola kuqeqeshwa ekolishi lamaphoyisa. Ngesikhathi ihlangana namengameli Ngwenyama beyisingathwe inkhosikati Make Lambikiza, kanti mengameli bekasingathwe ngu-First Lady Constantia Obiang. Ingwenyama yetfulela ibandla lebeliyisingethe lekube bantfu benkhosi, sikhulu sasemahlaleni Mdokwana Spanze netindvuna tembuso umhlonishwa Pholile Shakhantu nemhlonishwa Mancoba Khumalo. Kubonana kwalabaholi kubaphe lithuba lokuthi babukisane tindlela letingasetjentiswa kutfutfukisa budlelwane balamave lamabili. Mengameli Mbasogo ube sesomema Ingwenyama nenkhosikati kutsi babone iMalabo National Park lebe nesandla lesibandi eksimamiseni uhlangothi lwetekuvakasha e-Equatorial Guinea. Ingwenyama ikhonjiswe tinhlangothi letahlukene kufaka ekhatsi lapho sive sincancebeleka khona nelihlangothi lwetemidlalo. Ingwenyama ikhonjiswe nelihlangothi lwemlando, emasiko nemvelaphi yesive sase-Equatorial Guinea lolakhelwa kukhangisa ngemasiko esiveni nasetivakashini tangephandle letitseleka ngetinkhani kulendzawo njalo ngeminyaka. Kugcinwe umlando wetinhlanga tesive sase-Equatorial Guinea letahlukahlukene letfaka ekhatsi sive semafang lapho kwatalwa khona mengameli. Luhlanga lwemafang lwakha ingcenye lungu-80% yesive sase-Equatorial Guinea esibalelwa ku-1.8 million. Kugcinwe nemlandvo letinye tinhlanga lokungemabhubi, emandowe, ema-Anobong nemabisiyo. Ingwenyama lebese inyathela kulendzawo lihlandla lesibili idumise kukhula lekuseyikuzuzile. Yabongela nelive lase-Equatorial Guinea ngekuba nemsebenti losewucinise luhlangothi lwetekuvakasha. Lebika kwetindzabeni ngisandile Makhanya naThemba Mamba edolobheni iMalabo eveni le-Equatorial Guinea. Umhlonishwa Mvunankhulu Russell Mmiso Dlamini uthi leSwatini